Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket manipod. Iti pagama nagpailingad itinagan nga aris adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagay ayamak dagiti babae. Aging ga asimmang bay ti bukod ko akarma. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Aris. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasano tayo ito yan, Aris? Masikog ako man. Masapol nga ikasarnag. Awan pa urnong ko, Miles. Nauman lugot ka. Uray, ijay ka pa ila boarding house kong agyan. Ijay tangag danan. Agkasartan to inton makaurnungak. O sige, umanugot akiti kayat mo. Sana bali, tamabalin ko matlata ti agtrabaho iti pagpapayak a call center. Uray masikog ako man. Iti kasta, matulungan kang agurnong. Kaano ka nga rod nga umay boarding house ko? Uray ita ko man tulungan na ko maamang yakar kadagiti gamit ko. O sige, tayo talaga yan. Datanisantan nga agra na diti pagnadadak. Rabi imat nga minti trabaho. Siyak, aldaw. Agot aganos na Anya ngay nga rod, awan maaramidan ta. Kaano gayam ti kunam apanangyam amom kanya kanitatang mo? Sige man, no kaano ti kayat mo nga ipapantay di baryo mi. O sige, iti sumaron apa nagsweldo ta. Mangalak iti bakasyon ko. Kastamot kan ka. Taagawid ta ijay lugar yung. Ay maragsakan nakamakamammuken kabalasang kao. Ay, at dagayam na sikugan ni Ares ng italaang amaamwak. Maragsakan akmat amakam mo kada kayo, tata. Kahit kaano nga iti plano yu apa nagkasar iti anak kao. Ay, ako tatang agurnong kami pay. Anya, ay na, magagaran akmutlakit nga ron na makakita ni ti apo kao. Kamaudyanan na. At dan tumutlangan apaw. Mapadasak mutlangan ti agapo. Apay tata, awan ka di pa'y anak yung anasawaan? Ay, awan pa, balasang kao. Duwala ang met dagiti anak kao. Ti inauna, aday jabraud. Jak amon wada plano na mga asawa. Taging ka itakit, awan pa'y met kaayan-ayat na. No kasta, agmay-may sa kayo nga rod dito tata. Kapilitan balasang kao. Tagigyan mo't ni Aris ijay syudad. Ay, adata manan dito yung syudad, Aris. Back to normal manan. Wen nga rod, mayatirik na no kastoy. Asag paminsan kat makabakasyon da tao. Makainan na ti tao. Wen nga rod O sige, panawan ka pa'y Tani, nadanon man ng ti oras ti panagtrabaho. Itulod ka na. Saanan? Agbambannog ka laang. Aginan na ka laangan. O sige, mapanakon ha. O sige. Ay, makapaborin mo dito boarding house magmaymay sa ka. Ay, urumarak man. Inak man agsyat oray, talo abote lang. Mapanak iti beer house dita asidig mi. Dita ngagpalabas iti oras. Nagpintasan tiag may sa babayan na katugaw iti dadya banda. Asit gak man ta makiamamuak. Miss, agmay sa ka kadi? Mabalinti makitugaw. Sige, Manong. Agtugaw ka. Siya gami Aris. Anyat nagan mo. Siyak man ni Olive. Manot itawan man. 18, Manong. Apay ka di? Agad-adal ka pa ilang arat. Well, Manong. Awan ka di boyfriend mo? Agmay sa ka di nga umay ni Toy na the boyfriend ko. No kasta, mabalin ko nga rati agaran. Ha? Kwa? Mabalin ka di ngalaan ti sipi number mo.
Mabalin, Mayo. Nadano ng ti lunch break. Makabanlog man. Nagado ti trabaho iti opisina. Ang maawan ti banlog ko. Tunggal malagi ko ni Olive. I-text ko man. Ibagak nga kita kami manan ni Beer House inton rami. Barang kayat na. Isend ko na. Mailiwak ang makakita iti dadya babae. Naragsakak na iso tikat kadwa ka. Nag-reply Dagos. Sige, Manong. Basta sika. Anya nga oras. Reply ka, Dagos. Ibagak nga kita kami iti alas 8. Agyaman na ka di nga. Tinatkang tikid daw kung agkita tamanan. Mailiwak amin kan ka. Awan ang yaman na. Oray siya. Mailiwak matkan ka. Kailiw na mat. Kaya't mo asawan. Ay-ayatan na kadimat. Nga. Amangan nalukon na tunang. Ano saan? Adamot ka ayan-ayat mo. Ano? Adan asawa. Awan pa asawa ko, Liv. Barwak kay. Anya nga'y sungbatan na ka din. Iti day ta kinagwapong. Kasla imposible nga awan ka ayan-ayat mo. Nasungbatan na klakit di. Di, adanton ka ayan-ayat ko. Sige man laangan. Sungbatan kan. Mabalin ka din agsarita ta. Sakbay asumrag ka iti trabaho. May papanitian niya. Ada nakakita kan ka di Beer House nga asidaglaang dito. Ada ka no kaduam a babae. Ubing pay. Kan napintas. Asino mo't atarabitab din nagipulong kan ka itikasta. Amangan no nagkamalilaan. Amangan no kaing-ingas ko lang tinakita na. Sige. No saan mo nga aklunan? Di saan? Mamatiakan ka. Kat sapay ko matagsa sa oka itipod mo. Di na ko mamatlukwan. Aris. Saan ko naknaronan? Sige, inakon. Amangan no maladaw. Agyaman na tapinat gamutikid daw ko nga agkita ta ditoy. Api kininasan. Mapagkidak ka di matinapintas akaayan-ayat ko. Kaya may sa kailiw kan. Aris? Miles, anya tararamidam dito eh. Saan gayam anak ka maliji nakakita kan ka? Talaga asika kinakita na. Kat maikadwan adaras na ito'y apan nakakita na kan ka. Pasensya kan, Miles. Ngam ni Olive itan kaya ayatak. Anya? Awanan ka itibain. Kasta itang tibagam kanyag. Awanan ka itibain. Manangalilaw ka. Awan sirsirbim a lalaki. Kaya. Aris. Asino day jay? Asawam ka din. Saan? Diyak ang kasar ni Miles. Tasikat niya ayatak. Ngam, nasikugan. Saan ka kadi amaasyan kan kuana? Iso tirumba nga ikan laysam. Ang sikat ay ayatak, Olive. Pasensya kan. Ngam, nadismaya akon kan ka. Kinunam kanya kaawan ka ayan-ayan mo. Yung adagayam na sikugam. Amangan no aramidon tumat kanya tinaramid mo kan kuana. Di kasayatan nga aramidam. Ingkagki daw iti pamakawan na. Utot mo ti sikugma. Makonsensya ka kumawad. Pasensyakan. Ngam aglinipatan. Talaga kadiasan kan ang malapdan iti da ito yung aramidem. Anya pa'y laang tigapong agdan nata. Saan nakon nga ay ayatan? Saan ka di? Gapo taday dya baba iti pinili. Awan kamin ka ni Olive. Winaswas na ti relasyon mi. Pues, inosar na ti utak na. Nakita na no kasano ti kinaawan sirbim a lalaki. Iso ana dismayakan ka. Agpakpakasiyak. Urnusan ta kumati amin. Para iti agbalin nga anak ta. No disidido ka nga urnusan ta ti amin. Sige. Ipakita mo kanyak ti urnong mo. Ken, no talaga adisidido ka amang ikalay sa kanya. Kuha. Awan may pakitam. Ta saan ka anagururnong. No dikat,
Inaramat mo lang ti kwartam ang nagragsak. Siyakla ang tinagurunong, Aris. Diyan ko nalabdan ni Miles sa Pimanaw. Napukaw konti dwa a babae iti biyag ko. May salangin tinabati. Tilang namamok iti klaba. Ngay so ti pakaib ibusan ti kwartak. Tinasayad. Ison ti ayabak dito ay ngagyan. Tapno saanin ngagyan iti klaba pagkitkitaan mi. Agbaliwak matan. Mangrugiak. Agurnungak para iti masakbayan mi. Hi, Aris! Nasapa man ti umay mo ita dito club. Ti amok inton ag sweldo ka ti umay mo. Imayak tada ka kung ibagakan ka. Kat sapay lang kumataw manugod ka. Ano dayta? Kahit kung nagdanatan. Agikat kan iti club. O sige, umanugot ak iti kayat mo. Iti may sa kondisyon. Anya dita? Tunggal ang sweldo ka. Iawat mo kanya ti buo a sweldo. Sige. Itid ko ti buo asweldo. Kat sikat mangi budget. Apay nga ta kanayon mo tanan siya makaturturog. Madlaw ko nga rod ako mutkutom kamatan. Awan pa'y ganas ko na mangan. Kaduan nak man nga pa-check up. O sige, kuyugan kang agpa-check up inton bigat. Sige nga rod. Tapilitik ti maturog ita. Kasano dayto yan, Aris? At the kidney failure mo. Masapol nga agsardeng kang agtrabaho. Gaputang paagas ka. Kasanon titulagan tang itad mo kanyak ti sweldo. Kastoy lang araw doon ti kasasaad ko. Dahi tapay lati pampanunutan. Rumbong lang. Anya ngay ti masakbayak ken ka ita. Alangan mo't asyak ti mga iwan kan ka. Ah, Day takit din agay aywan iti masakit. Laglagi pam. Imanugutak asimurot ken ka. Gaputa nagmayat ka amang itad iti buo asweldom. Ngam itataag sakit kan. Pangalaam ngay iti-itad mo. Iso ang pasensya kan. Noong subli akmanin iti club. Kasi ka, agpaagas ka pa'y tapno makatrabaho ka manan. Oh, anak ko. Napayasiksik ka lang nga nagawid. Ayan ngay ni Miles, naganak ka din. tatang. Napay ngagsangit ka matay. Anya ti problema. Kinapay akimutong ka. Ada sakit ko iti kidney, tatang. Anya. Kat ni Miles, sa dino ti ayan na. Pinanawan na. Tanagbasulakan ko na. Gat pulos adinak pinakawan. Anya. Ala, awagam. Tasyak ti makisarita ken ko ana. Awanan kong takukan ko na, tatang. Anya. Nagkasanon ti apo ka. Kaya't naasawain. Jakon makita ti apaw. Basol ko ti amin, tatang. Katita, ikaro kong dagiti basbasol ko. Apay. Anya nga minti ko na mabasol mau. Dumag kayo. Ta istorya, tinapasamak. Kasano ka nga ron itan anak kaw. Awan mo't gayam urnong mau. Tayong gastos mo mo't ti kwartam iti awan sirbina babae. Kasano nga iti pa nagpaagas mau. Ano saklatan dati sakit ko? Agingat ipulang ko ti bulod ko abiyag. Ay, di ka agsao iti kasta. Adda kami pa'y mat apamilyam. Ala, kasaritak ni Manong mo iti abroad. Di yun iraman ni Manong. Kasi matnoy sa ti aggastos iti pagpagas ko. Aghirbalak-latan. Barang agmilagrong agimbagak. Saan? Jakmet kayat abuyain kalatan na kasta. Awagak ni Manong mo, itamot laay. Anak kaw, ada dito'y abay kaw, tikabsat mo. Kaya't nakaakasarita. Sige tatang, ipasublat yung man nga rod kan ko ano ti cellphone, takasarita. Adto'y ti silpaon, anak kaw. Kasarita na ka ni Manong mo. Hello, Manong. Oh,
Kumusta ka, Aris? Okay ak lang, Manong. Sanda ka pa kadanagan. Anya asaan? Anya nga minti nararamid mo, aya? Sorry, Manong. Aklo na ka nagbasulak. Urag babawayak. Naladawan ti amin. Ala, agpaimbag ka. Tulungan ka iti panagpagas mo. Ngam pangasim tagnakam ka kuman. Di mon ulitan dagiti kamali ngay nararamid mo. Wen, Manong. Ikarik. Agbalbalib ako. Aging ita, agpapaagas akpayla ang Mr. Lonely. Pilpilyak dagiti taraon nga ipapaunag ko, iti kasta, umatidog pa'y tibiyag ko. Mangnamnamaak nga iti maysa nga aldaw, kat agkita kami kini Miles, kastamutten, ti anak ko. Daytoy man ti pakasaritaat, to'y pagayam mo, Aris. Agyaman ak pagayam Aris, iti daytoy apakasaritaam. Ala, itultuloy mo ti agbalbaliw, kat saan mo nga ulitin, dagiti nagkamalyam. Idawdawat ko met, asapay la kuma, tamakitam to, dagiti aginam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Aris, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag itakat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Arlene. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti panaglablabas ko, jak impagarop. Apinay paiso nilakay ko ti imbagak ken kuana. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Arlene. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Makapasikur ti kastoy. Nagdakkel manen ti tiyan ko. Nagrigat tag sikog. Nagrigat tag anak. Nagrigat tumanen ti agaw awir. Imbag pa'y kada kayo alalaki Taday talaag namnam ay ti amuyo. Unay mo't day ta pa nagsasaumon, bakit? Apay ka di manin ay anapudot ti ulom. Hay! Masiksikuran nga rod dito'y tiyan ko. Maudin day ti apa nagsikog ko. Jak to kayaten. Ala, awanen. Tapno saan ka na sumanao? Umaton to manen ti presyon ti daram. Sikat aglaba. Sa anak ama kalaba. Gaputa nagdakkelan to'y tiyan ko. Wen ka di ka madanagan. Siya konti aglaba. Tapno saan ka marigatan? Anya, gay ti aramidam dito'y balayaw. Limot rin ay ti aglablaba iti karayan analabsak. Kas makita yung mat nanang nagdakkel to'y tiyan kon. Kasanuak ngay ama kalaba. Karkaro ka amarigatan nga aganak no agtugtugaw kalatan. Saan ka ma-exercise? Nasakit nga rod to'y tiyan ko no maipit. Iso abay-bayan nyo ani Renet aglaba. Wen angam ka asim at di asawam. Trabaho na mataminan. Uray Tasyak matagrigat tong agpas ngay kas kadaagaw awir. Unay ka ta pa nagras-rason mo anak. Agtinulong kayo ang agasawa kadagiti amin at trabaho yaw. Alawanan nanang saan dakon asermunan. Nagswerte ka mo ton, Mare. Tanilakay mo amin ti agtrabaho. Nagnamay kan. Buy-buyaam laeng agisalsalapay kadagiti linabaan na. Rumbeng laeng, Mare. Hay, jak ko makayaten ti aganak numabalin. Tapang upaten da ito'y asikog ko. Ngam napilit mat ngamin. Iso nga anusan na Alangan asyaklatan tagrigri ka. Apay nga isyak, Mare. Idi syak tinagsikog. Trabahok mo't amin. Kabailak mo't lata amin na trabaho iti balay.
Ay, katag sa bali tamare. Siya, jak ka ba ilang tagtrabaho? Gapo iti kinadakkel to'y tiyan ko. Maasyanak ngamin idi ka ni kumparem. Iso asaan ako ng agrek-reklamo. Amukmat ngamin, amabanbanog iti talon. Dusa na day ta, amare. Ano saan ko maapilit-apilit kanya sa anak ko mangagsikog. Kat gagangay at agasawa kayo nga rod, mare. Ala, sige, mapana ko. Mataupak mo't tanti isaan ko. Isublik mo't lang adagos to'y bigao yo. Nadadaol ngamin tay bigao, mare. Nagsakit mo tanti tiyan ko. Anay, pag-anakaksan. Rene, agreeing ka man. Rene! Bakit? Ayat mapaspasamak. Napaya sinipatnak. Nagsakit ti tiyan ko kunak lang arudan. Ngamayat pa'y lang ti urukam dita. Di sinipak kun ti rupam. Unay kalakit din na bakit? Alang arod, tarumarak. Mapanak di taayan damang sator. Tarkilak tilugan da. Darasam, saan ka ngagbayag-bayag? Makaraman ka kanyak no nakabaybayag ka. Huwag ka di. Saan ka nga umanungat? Tama nga numanakan ka di na oras. Basta relax ka lang, bakit? Urayin na. Nakarkaro man yung tirigat ko ita. Tanas si Sariana klakat nga ron. Kasano? Kat ni mato ti blood pressure mo. So nga gananos ka, ha? Sana bali. Tanas solusyonan dan. Tapno sa anak ko nga aganak. Delikado ka nun. Maudin day ito ang panaganak ko. Wan bakit? Iso nga ano sa mun, ah? Nuan yaman asakit ti marikrik nam ita. Kat, anya pa ngay. Awan mo din sa bali ang pagpilya. Gusto na nanak po. Sumardang kan kat nagsakit ti sugat ko. Saan ka may sana? Tay nadadanak din tinagsangit. Hoy, Rene. Agreeing ka man. Rene. Apay ka di bakit? Saan ko ang mapasardang ni baby nga ang sangit? Si kaman ti mangisalak ang kuha niya. Tanasakit ti sugat ko. Nalpansin ang pinaggatas ko. Ang mga nudi na lang maalat titurog na. Alang arod. Luto, ita siya kung timang isala. Umay kan balong. Gusto na na. Taisala na ka ni tatang. Bakit? Manumutan na bulan ni baby. Ang mga no... Agtay na ka ni. Saan mo nga ituloy ti bagam? Tamang numasipat ko tangiwat mo. Taunay ka matan, bakit? Asawa ka mat, ah. Apay kasta ka kanyak. Nukunak ajak kayat, jak kayat. Saan nakapilit-pilitan? Tamang numaikugtab ka. Hala, Huston. Di ka nagungat. Ang mga makariing pa'y tanak ta. Mas daawak namin kan ka. Taday talaang ti iring-ring-ring mo. Kaim-imasan ti turong. Ngamday talaang ti iririing mo. Ay, makapasulong ka. Apay, saan ka ang maum-uma iti Huston ko nakmat. Nagadupay lang imbagam. Oh, serbim nga asawa. Makapawan kat ganas. Lakay, bumangon kan, aldawan. Maaldawan kan ang mapan ijay talon. Masadutak. Madmadi tibagik. Apay, nabara ka? Dapadapan ka man. Nakalamlamis ka man. Masadutak nga agtrabaho. Upat nga agdan-agdan ti putot mo. Ngem masadot ka nga trabaho. Una, gapot ang makapasadot mater aramidam kanyak. Makapawan ganas ti trabaho. Day talaang ti pag... Di nakasarsarita. Panawanak ditoy. Masurunak kan eh. Mapan kag trabaho ko na. Di nakpagpungtutan. Uray pang uren na kon. Iso ti pagragsakam sana ya. Paidam ka nga asawa. Agsi na talaangan iti kwarto. Tapno saan akanayon aday taabanag ti pagapapaan ta. Kinunakmet ka. Ajak kayat ti madisturbo. Saan ka di? Tandaan namat nga da pagrebengam kanyak nga asawam. Sana mabalin apaidaman naklatan iti agnanayon. O di mapan kagbirok iti makaitad iti pagragsakam. Tadyakon kabailan nga ipaikan ka. Kasta,
Okay lang kan ka, ngagbiro ka iti sa bali. Wen, gaputa mareng-reng akon kan ka. Makauma day ta nga ibagbagam. Ay, unay kan. Kayat mo pa'y gaya man ngagbiro ka iti sa bali. Siguro, talaga naumakan kanya-kanya. Wen, nauma akon iti kinadagulit mo. Darel anak, nasiputam ka din no nagawid anangal daw ni tatang mo. Nairidap ko ngamin. Sana nagawid. Napan ko yung tulod ti balon na itay. Ngam, idi makadano na kay Jay talon. Awan mo't ijay ni tatang. Napanan na ngay nga rod. Apay adi nagawid anangan. Tsaka mo imbati na ti cellphone na. Iswadyak mateksan. Ala, bayamo na nako. Agawid to siguro no mabisin. Sa di na tinagap-gapam, aping itakala ang agawid. Rabin, saan ka pa anangal daw? At ka di mo't lang pakibiyangan kanyak. Kahit mo ti maturog. Alak lang tipungan kan ulos ko. Tay jayak kwarto ni Daryl ang maturog. Tapno awan ti mang disturbo iti pan naturog mo. Anya? Oh, apay mas daw ka? Saan ka di aday tati kayat mo? Alamapan ka nga rudan. Nasaya at matapno awan mang disturbo kanya. Wen, manipod ita. Saan ka na disturbuan? Kan manipod ita, awan mat nga rod bibiyang mo no sa dino ti nagapwak. Wen no sa dino ti papanak. Mare, nagapukan samot dita umayong. Ay, uwan mare. Mapan ko kumabalunan ni parem. Yung jakmat mabirukan no sa dino ti ayan na. Pinukawam ko maamare, amang ano na ginanak at naiturog na. Pinukpuk kawakmat mare. Ngam talagang awan sumubat. Napnapanan na nga rudan nga eh. Agawid tulat na mare. Saan laang mat nga ita nga inaramid na ti kastoy? Kat, saan mo adinamag idin nung naggapuan na? Ha? Ay, ko ha? Dinamag ko. Ngam awan ka no tibigyan ko. Ha, mabalin ka di mo ti kasta. Asawam! Sige mare. Labsan kan tani. Ang mga no nakariingan di anak ko kat mabisinan. Nanang, anda ko madamag kada kayo. Anya day tabalasan ko. Saan ka di nga imay ni Rene dito ideal daw? Saan ba? Apay ka day? Ay ikaw nga min nanang. Saan ang nagawid nga imay nangan ideal daw? Iso ako nakno ang mga no imay dito eh. Saan ba anak? Sa di no nga ta tinapananay. Ay, damagam to inton sumangpet. Sige nga rod nanang, agawid akon. Narabyan manin asim mang pati asawa. Nariknak ti pa naglukat ti ruangan. Kat nagdiretso iti kwarto ni Daryl. Orayik ang makaturog. Inton nam namaag ang nakaturugan. Sumrekak iti kwarto da. Takayat ko akitaan ti cellphone niya. Kayat ko amaamuan no sa dino ti papanan na. Aday na, nakaunag akong dito'y kwarto na. Aginayad aklaan. Alaag ti cellphone na itirabaw ti kama. Detrumwarak matlangan. Aday na, naana kong ti cellphone. Aginayad ak arumar. Ita, lukat akong ti cellphone na. Mapanak adagos iti inbox na. Diyos ko. Love to'y naka-phone book ang naudi akatext na. Good night, love. Kuna na dito. Nag-good night mo ti asawa. Sakit. Adapay, I love you na. Alaak dito ang numero. Isurat ko iti papel. Intun bigat ko nga awagan dito ang numero. Aday ka. Agri-ring ti numero nga inawagan. Hello? Asino da ito'y? Siya ti asawa ni Rene. Anya ti masapol mo? Amok nga da relasyon nyo iti asawa. Adda ka di problema? Saan ka di apinalubosan mo ti asawa nga agbiro kiti sa bali?
Kan? Okay lang kan ka, apo matpatol ka iti adda asawa na. Kuna naman nga awan bibiyang mun kan kuana, nga oray anya ti aramidan na. Mangal alala ang iti tiyempo nga agpakadakin ka, kat agawit pat kanya. Ngam saan ka madanagan? Ta saan na kanumat alipatan, ti obligasyon na kadag iti putot na. Anya? Awanan kayo itibain. Adaywan ti asawa. No saan mo akayat nga idarom kayo? Anya? No kasta? Saan apod no ti imbaga ni Rene kanya? Asaan mo na pagan-ano ti asawa? Wan, saan apod no? Kanjak ipalubos asinaanak ti asawa. Iso abalbalagan ka. Adaywan ti asawa. No di mo kayat nagdarumak. Okay, pasensya kan. Diyak kayo ti gulo. Kunak ngamin no agpaiso nga agsina kayo ni di asawa mo. Ngam no saan kayo pa'y gayam anagsina? Di sige, dumistansya. Kat ulitat man ng ti dumawat, iti pasensya. Nasaya at met, tanalaka ka kasasao. Anya timbagbagam ka ni Jonah? Apaya kagura na kon? Anya ka diya talaga ti kayat mo aya? Saan ka diya pinalubusan na kagbirok iti sabali? Diyo nagayam tinagan ti babaem. Kat planong pa yan ti mangisi na kanya. Sika ti akin pagayatan iti dayta. Gaputadyak pa dyan ang maiturad mong aramidan. Ngam inaramid mo matgayam. Ita, siyak ti sidiram? Sinaam dayjay a babae. No di mo kayat nga idarum kayo. No kasta nga rod. Aramidan mo ti pagrebangam ka sa asawa. Wanan! Ha, salbag kayo. Day takit din ti pangisin-sinaam kanyak. Kasano langan dagiti anak ta no sinaan na kon? Amumat amanipod nagdenata kas agasawa kat naano sakin ka. Amin na kayat mo, surutek. Naaramid ko lang ti kasday. Tas ikamat lang ti nangiduron kanyak. Pakawanan na kumalakay. Noon niya tinagkurangakan ka. Ngam, jak gayam ka ba ilan ang mapukaw ka? Kanjak kayat nga isukat na kiti sa bali. Kasano kami langan kadagiti anak tano pumanaw ka? Ala, saan kayo napanawan? Kan, pakawanan nakmat, bakit? Saan ko nga ulitin tikas din nga naramit ko? Sorry talaga. Naurnos mimot lang ti problema ming agasawa, Mr. Lonely. Gapo tadyak kayat amapukaw ko ti asawa. Dahito man, ti pakasaritaan. Ti pagayam mo, Arlene. Arlene pagayam ko, agyaman na kiti dahito ang pakasaritaan. Nasaya at mat, tanornos yung matlang ti problema yung agasawa. Ket ala, agkingkin na awatan kayo latang agasawa, tadayta ti maiparbang. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arlene. Adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag na oras kada kayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arman. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agayatak launay iti addaanan iti asawa. Naragsakak no kasta nga isu ti kadkadwak. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Arman. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. When Vilma? Adamat tulbak mo ijay dagos ko. Isu amapan kalatay ijay. Okay. I love you. Bye. Oh, Arman.
Nakaisa mo ka anak Sarita iti cellphone mo Ti ka di manan ka relasyon mo nga daan asawa ti nakasarita. Wen, Kaano ayam amom kanyak dayja a girlfriend mo. madanon tulat ha? Ay, wan gayam. Kasangay ko inton bigat. Umay kayon tuwa. Kan isurot mo ti girlfriend mo. Takayat ko ama-am-am mo. O sige, isurot ko to. Nasayaat. Kayat ko makita kan maam-am mo ti karelasyon mo. Ala, mangantan Vilma. Inlutuan kay tinaimas asidain. Kasta di kayat ko kan ka, taidotuan na. Ngam ije balay, syaklata ti tagaluto. Ada ka dito'y dagos ko, agbalin ka as senyorita. Kat siyak ti katulong mo. Amin nakasapulam, yawat ko. Nagsurti akmat kan, tanam-am mo kan nakarelasyon ka. Naragsakak, gaputada ka manin ita-itisibay ko. Agyamanak, tanam-am mo ka iti Facebook. Kat no di ka mat nga minagsardeng nga ag-message kanya. Aging ka nagkita ta iti personal. Ad-ada na pintas ka iti personal. Iso di kan pinaluspusan pa'y. Ay ayatan ka, Arman. Ad-ada pa iti panagayat ko kan kangam ti asawa. Ay ayatan ka mat, Vilma. Lumabalin la ko mga agawin ka iti asawam. Ngam pampanunutak lang amin dagiti anak mo. Di kagdanag. Sikat ay ayatan. Uray agigan kami iti asawak iti may sa bubong. Sikalat at tilinaon ti puso. Naragsakak iti daytang imbagam. O ala, mangantan. Kalpasan na, rumwarta. Mapantay jay dagos ti gayam ko. Ta birthday na ita. Isurot na. Wen yamam mo ka girlfriend ko. Saanan? Ang mga noad na makamam mo kanyak ijay. Kit idanon dakin nila kay kung nga da relasyon ta. Di kagdanag. Saan da kang amam mo ijay? Wala, mangantan. Sige, ramanak man day pasidaan alinutom. Agtugaw kabit dito ya. Taynak mangala iti inuman tang arak. O sige, di kagbaybayag Mabainak. Siyak tikit kitaan dagiti tattao dito Napintas ka ngamin. Iso atalyawan da ka dagiti tao. Mababainak, Arman. Ala, aguray kabit Ken ayamak tay gayam ko. Tayamam mo ka kenkwana. Saanan? Nakababain. Ala, taynak mangala iti red wine. Umay ka, Joanne. Yamam mo ka kini Vilma. Aday jay, nakatugaw. Tururayan na. Isugayam dayjay ti karelasyon mo. Nga adda asawa na. Shh! Di mo baliksan pa'y. Napintas mo't ket di. Iso asaan ka ang mababalaw no apay ana in love ka kankwana. Ay kat ala, tangay kasangay ko. Saan ka akontraan? Ala, umay ka, mapantangarod iti ayan na. Mangala ka iti red wine apag sangwan tayo. Tamangalak iti taraon. O sige. Vilma, iso ni Joanne. Tigayam ko nga kasangay. Hello? Vilma Gayam tinagan mo. Napintas ka. Agyaman na. Happy birthday. Thank you. Ala, tangay kasangay ko. Ag-enjoy tayo. Ado ti sagana. Mangan tayo lata. Uminom tayo. Ado ti ara. O sige, nagado ti sagana ma. Wana, maminsan lang iti makatawon daytoy. Iso sige, ag-enjoy tayo. Vilma, di kagbabain. Kano agawid kayo, ag-take out kayon to. Ado ti taraon analuto. Saan kami nga ag-take out? Nakababain man. Saan man? Ado ti makan. Iso nga ag-take out kayon to. Nangrunagan ka, Vilma. Mangyawid ka, iti para kadagiti anak mo. Wan, best friend ko ni Arman. Kat saan alimod kanyak ti relasyon nyo. Arman, Okay lang, Vilma. Awan pagtanagam. O ala, uminom tayo. Ag-enjoy tayo. At titiyawid mo, Vilma, para iti pamilyam. Nagadumatan. Okay lang, dayta, Vilma.
Ala, siya kunti mang bitbit. Agyaman na, Joan. Alang araw dan, Joan, ingkamin. Nakapanaw amin ang dagiti sa nga ilim. Okay, in kayo nga rudan. Di ka maladaw iji office intun bigat ha? Ariglado. Vilma, agpagayam tan manipod ita. Awagan na to, apaman ang makasangpot ka. Okay? Okay. O sige, awagan kanto. Oh, kasana. Itulod ka ni di paradaan nyo. Sige, tayawid ko dito inted ni Joan na si Daan. Nagadumat nga min. Mabalin ka di ayawid mo. Katak subli ka. Kasladyak kaya ti may sinakan ka. Unay kan aya. Amumad nga adaan na kong asikaswa. Alang araw. Itulod ka ni di paradaan nyo. Saanan? Ingkamatan iti paradaan nyo. Agkita tanto langan iti sumarunor. Sige nga rod. Inagkanak dito eh. Anya ko ma. Sige nga rodan. Ingka ni di paradaan nyo. Arman, ada sa nga ilim. Agur-uray ijay labi. Inka sanguan. Sino? Lalaki. Nataarmat. Nga mas simple lang ti pa nagkawkawas na. Ne. Sino nga dayta? Awan mo ti amok nga umay asa nga ilik ita. Inka kit di kasarita. Taang mga numatagtaganan nga agur-uray ijay labi. Sige, Gina. Mapanak iti labi. Siyak ni Ben. Ti asawa ni Vilma. Ha? Amo ka. Anabayagan nga adda ka relasyon ti asawak. Iso nagpalpaliiwak. Aging gaan amuak. Adito iti pagtrab-trabawam. Kwa. Pare. Numabalin ko ma. Adaywa mo ti asawak. Kwa. Naragsak kami nga agasawa. Idi awan pa'y relasyon nyo. Katjak kaya't amadadaal ti pamilyag. Isong agpakpakaasiak. Ano mabalin ko ma. Adaywa mo ti asawak. Katpatsak. Masarakam to ti babae. Nga ayatam kan ipatag mo. Kwa. Pangasim pare. Saan mo kuma adadaalan ti pamilyak? Oh, apay atman. Di ka mutan matimtimak. Sipod pimanaw tay sa ilim. Sino ka di dayjay? Ti asawa ni Vilma. Ha? Kinasarita nak. Aliklikak kanon ti asawa na. Anya ti orasan. Ngamjak pa'y lahang makaturok. Pampanunutak ni Vilma. Kasladyak ka ba lang ti mangisinakan ko na? Manon nga aldaw ajak nakitkita. Vilma? Arman, Vilma? adatulbak ko dito'y dagos mo. Isa anak kastra kaklatan. Rabiin ngam imay ka. Vilma, kailiw kan. Diyak ka ba ilan ang mapukaw kay tibiyag ko, Arman? Ay ayatan ka unay. Uray siyak, Vilma. Jak ka baalan ang mapukaw ka itibiyag ko. Vilma. Oops. Gusto day ta na panangarakop mo kanya. Mabisina. Diyak pa'y nang rabi eh. No kasta, mapantay di kusina. Tagsango tamangan. Namin, uray siyak. Jak pa ng rabi eh. Gaputawan ka kasangok. Ket bayat ti panangan ka. Adda kayat ko nga ibagakan ka. No kasta, kinasaritam ti asawam. Wan, imbagak asaan ko nga ayatan. Nga urean niya pa'y taramidan. Talaga adya kon ay ayatan. Gaputa si kati ay ayatan. Vilma, Imbagak adyak talikodan dagiti anak ni. Agawid aklatay gibalay para ka dagiti uping. anya ti kunana. Madlaw ko ang nasaktan. Gaputa saan matagtagari. Ngam awan mabalin na. Impakaangot ko kenukwana.
Asaan mo't lang ang naragsak ti relasyon mi nga agasawa. No isula ang ti agay ayat. Vilma, Impalubos na ti relasyon ta. Basta saan ko kanu ida apang panawan. Ipagpagapok kadagiti ubing. agsapa mo't gaya man. Umay kan, tagar mo saltan. Nakasaganan di lamisaan. Ha? Nagluto ka gaya may termosar. Wan, iso nga umay kan. Amangan numalado ka iti trabaho. Saan ako nasumra kita? Gaputa ka duwa ka. Nasken asumrat ka. Di mo sayangan ti aldaw mo iti trabaho. O alakit yan. Bumangon ka ditan, tain tagar mo sa. Vilma, okay ka dilangan ka. Asak ti inlutuan iti armosar. Imbes adag iti anak mo. Awan pagdanagam kadagiti anak ko. Tada ti amada mga sikaso kadakwada. Alakit yan. Umay kan, tain tagar mo sa. Agyaman na, tapinat kam ti awis kung agkita tayo ti day ti a restaurant, Vilma. Adda ka dinas kan ni ibagang, Joan. Amom, panagkunak kat saan ka adakas a tao. Nga oray kaskasano, kat addaan ka itinasaya at apanagpuspuso. Ha? Kaya't kalaang apalagipan, Vilma. Ngamin, addaan kan iti asawa kan anak. Kat saan anain kalintigan ti relasyon nyo kan ni Arman. Agbasbasol kayo laang. Kinapudno na. Nakasaritak ti asawang. Ano? Kasano anaam-amom ti asawa? Sinapol ko ti balayo. Kat nasayaan, tanilakay mo tinadanon ko. Ano? Juan, nagsarita kami. Kat nasa una, as ipapalubos iti relasyon nyo kani Arman. Nga siya na kiti asawa. Kang runaan dagiti anak mo. Masaknan ka kadi iti pamilya. Wano masaknan ka kini Arman. Juan, masaknanak mo't kani Arman. Gaputa best friend ko. Sipod na awat ka nagtrabaho iti opisina. Ison tinagbalin apagayam ko. Saan nga tang agayat ka kankwan? Agayatak man wano saan kani Arman. Saan mon apakasaknaran dayta. Tinapatag, ornusam ti pamilya. Idiretsum langan ti kayat mga ibaga, Joan. Vilma, addaan kan iti asawa. Lipatan mo ti panagayat mo kani Arman. Di mo dadaulan ti sigod a naragsak a pamilyang. Ano? Vilma, ubing pay dagiti anak mo. Anyan tulangan ti sawandakan ka. Nugulgulibam ti amada. Amangan na maimula iti panunot dati aramid mo. Kat guraan, kan kadurman da kanto. Oh. No danggam dagito yung baga, nasaya at laon mo. Ngam na saan? Adalatakan ka. Joan, Likli ka mo ni Arman. Gaputa addaan kan iti pamilya. Naragsak ka ita. Ngam no di mo pa'y naliklikan ni Arman. Amangan no agbabawi kanto, iti mabalin nga ibunga daytoy, apan nakirelasyon mo iti sabali a lalaki. Juan Arman, kasta tinasaok ka ni Vilma, iti panagsarak mo iti restaurant. Nagkita kayo gayam. Isumot lagayam adi kasimrak itay aldaw iti opisina. Umawawag ak iti cellphone mo, ngam di ka makontak. Nagdanagak. Nga mga no anya tinapasamakin ka. Arman, amom ka di, no apay anak ibiyangak iti daytoy relasyon mo. Gaputa na patag ka kanyak. Diyak kayat nga adda madadaal a pamilya, gapu iti biddot nga aramid mo. Joan, Pudno, ay ayatom ni Vilma, gaputa na pintas. Ngam saan kanto ang naragsak. Naragsak ka man ita. Ngam amangan no iti udi na, kat sagrapom to ti ibunga na. anya. Arman, pangaasim, likli ka mo ni Vilma. No kasapulan nga umadayo ka, tapno saan mo ang makita, aramidam ko ma.
para iti pagsayaatan, kan pagsayaatan ti pamilya ni Vilma. Flowers for you, Joanne. Ha? Nagkapuntay ta sabong, Carla. May saan na taar alalaki. Inawagan na tapno sabtat di tarwar. Kat enter na ito asabong para kay ka. Asino? Day man nakatakder ang nakatalikod ijay labi. Ha? Ni Arman? Manumutan abulan tinapalabas. Sipod nagikap dito opisina. O adaytan. Umayon dito'y ayanta. Italaman na makita ka iti personal, Joanne. Kanayon tamot nga agvid-video call, Awan kas iti personal a makita ka. O anya, nakapag-move on kan ni Vilma? Di munda ka matin tinapalabas. Manumot na bulan tinapalabas. Kat, wen, nakaamiris akon. Saan gayam ani Vilma ti para kanyak? No di kat sika. Ha? Oh, nangag mo? Kiss ka no? Agpaaga ka kadi kanyak. Saan pa'y? Ngamin, awan mo tiga po na. Adda, gapo ta ay ayaten ka. Ha? Si kagayam ta ay ayatek, Joanne. Saan ani Vilma? Naibawing ti panagayat ko kini Joanne, Mr. Lonely. Gaputa na amiris ko, nga isugayam ti rumbeng nga ayatek. Ket ita, naragsak kami, ket umadanin ti kalay sami. Kastan ket agyamanak, to'y pagayam mo, Arman. Arman pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Agbalin nga adal daytoy kadagiti dumdumngeg. Asapulem ti talaga amaikarikan ka. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam iti udi na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Arman. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Ributaso ken musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.